Ndagusuje kandi ngufije byiza wowe ukunda ibigabo byacu tubona kuri Maro YouTube channel bitwa Imboni TV. Ngushimiye kuri kumwe natwe muri aka kanya. Nje nitwa Ajab Marashi, tugiye kureba amakuru ari kuvugwa muri iyi ntambara ikomeje guhuza Israel ndetse na Amerika na Iran. Bigeze ku munsi wayo wa 12 intambara ikomeje kuba yaba nyinshi cyane. Kugeza uyu munsi igihugu cya Berlin cyavuze ko cyahanuye misile cyari cyagabweho na Israel, misile nyinshi cyane cyazanure mu kirere kitaragwa ku butaka bwacyo. Ikindi kandi ibihugu byinshi cyane byakomeje kugobwaho ibitero bikomeye cyane n'igihugu cya Iran. Ariko kandi Amerika yatangaje ko igiye gushyira iherezo kuri iyi ntambara. Ayo magambo itanyomozwa byihuse na Israel kubera ko ndetse na leta ya Iran ivuga ko Amerika nta ruhare na ruke ifite muri iyi ntambara bwo kuba yarangira. Iran yavuze ko ari ifite ijambo rya nyuma kuba iyi ntambara ngo yarangira. Hari amagambo menshi yatangajwe yavuze yuko Iran itemere kuba Amerika itemere kuba yarangiza iyi ntambara mu gihe Iran itabishaka. Ariko kandi byatangajwe ko abasirikare bamaze kugwa, abantu bamaze kuba muri iyi ntambara ari 1300 bamaze kuba muri iyi ntambara, ngo ni benshi cyane mu gihugu cya Iran. Nibo gusa batangajwe, ni mu gihe kandi abasirikare benshi bo mu gihugu cya Amerika bapfuye. Abasirikare bayo bamaze kugera mu gihugu cya Amerika bakiriwe. Tugiye kureba byose byakomeje kuranga uyu munsi, ibyari bibaye muri ijoro ryakeye. Ibitero byagabwe byari bikomeye cyane, byahitanye imbaga, aho Israel yakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'abanyamerika by'ahantu hatandukanye. Ariko kandi tuze kureba uko byagenze. Mbere na mbere dore kuri kino ku magambo yatangaje na Donald Trump avuga ko iyi ntambara iburi iminsi mike yango ibe yarangira. Yavuze ko ari we ugiye gushyira iherezo kugira ngo iyi ntambara ibe yarangira. Akivuga ayo magambo, ubuyobozi bwa Iran bwavuze ko Amerika idashobora kuba yarangiza iyi ntambara kubera ko ngo ikintu cyatuma intambara irangira ngo nuko Iran yaba yakize intwaro hasi. Rero Iran yavuze ko ititeguye gushyira intwaro hasi, bityo ngo intambara igomba kuba yakomeza, kuko ngo Iran icyatumye yegura intwaro ntabwo kirarangira, nta nubwo kirakemuka. Kubera ko Iran yavuze ko mu gihe cyose itabishaka iyi ntambara ngo ntabwo yarangira, ngo nubwo Amerika yabitangaje. Ngo Amerika nta jambo ifite na rimwe ryatuma ihagarika iyi ntambara, nta n'icyo ufite cyatuma iyi ntambara irangira mu gihe Iran itabishaka, kuko yavuze ko batiteguye kujya mu biganiro na Amerika. Ikindi, aya magambo yatangajwe n'umuyobozi w'igisirikare cyariye cya Israel, IGC cyangwa se Islamic Revolution Guard Corps. Niwe wavuze ko yavuze ko Iran ititeguye kujya mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se na Israel, ahubwo ko izakomeza kugaba ibitero bikomeye cyane kuri ku birindiro bya Amerika. Aya magambo yanasubiyemo kandi n'umuyobozi ushinzwe imana myiza muri Israel bitwa Abbas Araghchi, nawe yavuze ko nta kintu na kimwe Amerika izakora kugira ngo yumvikane izo mpande zose iyi ntambara ibe yarangira, bityo ko intambara ahubwo izamara igihe kirekire. Ikindi, uyu Araghchi yanavuze ko mu bintu byatangajwe na Trump yuko ngo bagiye kuzagenzura umuhora wa Hormuz unyuramo peteroli ya 25% igenda ku isi hose. Yavuze ko Amerika idafite ubwo bushobozi bwo gufungura uyu muhora unyuramo peteroli, kubera ko ubushize kino gisirikare cya Islamic Revolutionary Guard Corps batangaje ko ari bagenzura uyu muhora kandi ko batiteguye ko bawufungura. Bavuze ko kandi kuba peteroli ikomeje guhenda atari ikibazo cyabo, ngo ni amakosa y'igihugu cya Amerika. Ngo kuba Amerika na Israel byarabarashe ibitero ndetse bikatangiza ibitero n'intambara kuri Iran, ngo ntago ari amakosa ya Iran. Bityo rero ngo nibahame bumva ingaruka z'ibyo bitero, ndetse kuba isasu ikomeje guhenda ntibivuze ko bagiye gufungura uyu muhora cyangwa se bakawutanga. Bakomeje bashimangira ko bagiye kugaba ibitero bikomeye kandi bya buri munsi ku barwanyi bose baharanira ubwisanzure. Muri make abatavuga rumwe bose na Amerika ngo igiye gukomeza bagaba ibitero bya buri munsi ndetse kandi bidashira. Ikindi hano ugomba kumenya nuko hari misile nyinshi Iran yakomeje kugaba ku bitero bitandukanye, inashimangira ko iyi ntambara idateze kurangira, kuko yavuze ko ititeguye kujya mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Israel, ahubwo ivuga ko izakomeza kurwana buri munsi kugira ngo ihorere uwahoze ari umuyobozi wayo w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei wishwe mu bitero byo ku itariki 18 ubwo iyi ntambara yari itangiye. Israel na Amerika byazigabye kuri Iran.
rero byatumye bavuga ko iyi ntambara itazarangira. Ibyo ngo Trump yivugisha ahubwo ngo nahame yumve ngo mu gihe runaka nawe ngo yatungurwa n'ibitero bikomeye cyane, ndetse nawe mu gihe ngo yacunga nabi ngo yakisanga mu mazi abira ngo banamusanze bakamuteramo mu gihugu. Ni mu gihe kandi mu bihugu bitandukanye nka Bahrain batangaje ko babujijemo misile nyinshi, misile 6 zari zigabwe ku birindiro bya Amerika biri muri Bahrain. Izi misile zahanuriwe mu kirere zitaragera ku intego zazo zo kurasa kuri ibyo birindiro, gusa ariko hari zageze ku butaka nk'uko babitangaza. Rero abayobozi bwa Bahrain bice mu gisirikare cyabo batangaje ko bagabweho misile nyinshi na Israel ikomeje kubagabaho, igaba ku birindiro bya Amerika biri muri Bahrain. Rero izo misile nyinshi muri zo zahanuriwe mu kirere zitageze ku ntego zazo nk'uko babitangaza. Ariko Iran ivuga ko nubwo zo misile zahanuwe hari izo batatangaje zageze ku butaka. Bivuze ngo Iran yavuze ngo hari izo bahanuye 6, ariko ngo sizo gusa zari zoherejwe kubera ko ngo hari izindi nyinshi ngo zari zagiyemo. Ikindi hari drone zari zoherejwe muri iki kigobe harimo na Bahrain. Rero zino drone zo zageze ku ntego zazo, ahubwo ngo Bahrain ntabwo yabitangaje. Ikindi yavuze ko Iran izakomeza kugaba ibitero bitandukanye mu bihugu bitandukanye byo mu kigobe, Arabie Saoudite, Katari, Iraq, Bahrain n'ibindi bihugu bitandukanye bifitanye umubano wa bugufi na Amerika, cyane cyane bino bihugu byo hafi hano bya kino kigobe byegereye uyu muhora, ndetse Amerika yifashisha inyuramo. Niyo mpamvu Iran ishimangira ko iyi ntambara ititeguye kuba yarangira, ngo nubwo Trump yavuze ngo agiye gukora ibishoboka byose irangire, ariko ngo ntabwo yarangira. Mu minsi ishize iyi ntambara ubwo yabaga yamaze iminsi 12, abenshi biteze ko uyu munsi ku wa 12 iyi ntambara ngo nabwo yasozwa, ariko abayobozi bo muri Iran babihakanye bavuga ko nta na kimwe cyakorwa. Ikindi uyu muyobozi Araghchi ushinzwe imibanire myiza y'abaturage muri Iran yavuze ku bijyanye n'itorwa rya Mojtaba Ali Khamenei, yavuze ko kuba yaratowe bishimangiye gukomeza ubutegetsi bwa se, ndetse ko kandi kuba Mojtaba Ali Khamenei yaratoye ku muyobozi w'ikirenga wa Iran bishimangiye gukomeza imbaraga za gisirikare uyu mutwe w'igisirikare wihariye wa Islamic Revolution Guard Corps ugiye kugira imbaraga zisumbuye nyinshi z'umurengera. Ikindi yuko leta ya Iran izakomeza kugira imbaraga zidasanzwe kubera ko uyu mugabo Mojtaba wari umuhungu wa Khamenei, kuba agiye gukorera se mu ngata ngo bisobanuye ko baganiriye byinshi, azi tekinike zose, azi igihugu. Ikindi nubwo bivuga ngo bazamwica, ariko ngo nibarye bari menge, iwe Araghchi iwe yavuze ko igihe cyose ahubwo ngo batakwitonda uyu mugabo ngo niwe witeguye kuba yarangiza intambara cyangwa se akayishyira mu isura nshya. Nubwo benshi bavuga ko Mojtaba akomeza kwishayisha buri munsi ngo akwepa ibitero bya Iran, bya Amerika na Israel ngo abe yakwicwa, ariko Araghchi yavuze ko ahubwo abantu batamuzi bakwiye kumwitondera, kuko ngo uyu nguyu ni ufite password, ni ufite ibanga ryo kuba iyi ntambara yarangira. Ashimangira kandi yuko kuba yarakoranye na se imyaka myinshi, yarabanye n'ubutegetsi butandukanye muri iyi myaka myinshi, bishimangira ko kuba ubutegetsi bwa se bugiye gukomerezaho ngo bitanga icyizere cy'uko ahubwo iyi ntambara izagana mu buryo bwiza bw'abambari ba Iran, ndetse na Iran bugana aho bashaka ndetse banifuza. Anashimangira rero ko iyi ntambara itazarangira nk'uko Amerika yabitangaje, ngo ninarangira izarangira ku bushake bw'igihugu cya Iran. Yemeye kuvuga ngo duhagaritse imirwano, yemeye guhagarika imbunda, yemeye guhagarika ibitero, nibwo izaba yahagara iyi ntambara. Ikindi nuko abasirikare bishwe na Iran ubushize, n'abasirikare bagomba ibitero bitandukanye ubwo Iran yaregabye mu birindiro bya Amerika mu bihugu bitandukanye. Hapfuye abasirikare 4 ku ikubitiro, nyuma haza gupfa n'abandi. Byatangaje ko hamaze gupfa abasirikare 6 baguye muri no bitero bya drone byari byigabwe na Iran ku birindiro bya Amerika. Bano basirikare nyuma hari undi waje gupfa nyuma gatoya azize ibikomere bya drone ndetse n'ibisigazwa byarashwe, ariko ntihitapfa nyuma za gutangaza ko yapfuye. Rero iyi mirambo yose yamaze kwakirwa n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero uburyo babitangaje bavuze ngo muri Iran bavuze ko hari abantu batamenyekana ko baguye muri no bitero,
ngo hari abasirikare batatangajwe. Iran niko igenda ivuga yuko banga gukura umutima abantu babakurikira, ndetse ngo bigatuma Amerika ngo batayitera icyizere. Ikindi ngo kuba Amerika hari amakuru idatangaza y'abantu bayo bapfuye, ngo ni ukugira ngo abantu bakomeze bayizere, bagendere mu cyuka ari igihugu gikomeye gifite ububasha budasanzwe. Ariko mu by'ukuri ngo bakomeje kwatikirira. Iran ishimangira ko hari abasirikare benshi ba Amerika bapfuye barenze 6 bakiriwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inashimangira ko kandi hari abantu benshi bamaze gupfa, kubera ko kugeza uyu munsi Iran yo yatangaje ko abantu bayo bamaze gupfa bamaze muri no bitero ari abantu bagera kuri 1300 bamaze gupfa muri Iran. Ni leta ya Iran yatangaje aya magambo, ivuga ko bano bantu ni abantu 1300 ndetse na 33 nibo ngo bamaze kugwa muri no bitero, kuko byatangajwe n'ubuyobozi bwa Iran, bavuga ko nubwo habaye itero bikomeye bikagwamo umuyobozi wabo w'ikirenga, ariko ngo abantu benshi baguyemo abasivile ngo sebeje. Ikindi Iran yavuze ko iyo igaba ibitero hirya no hino hatandukanye, ikunda kuvuga ko igaba ibitero mu bihugu bitandukanye, Arabie Saoudite, Bahrain, Iraq, Qatar n'ahandi hatandukanye, ngo ntago igitagetinga kwica abasivile kuko benshi bayishinja kugaba ibitero ku basivile. Ariko Iran ihakanye ayo makuru, ivuga ko itajya igaba ibitero ku basivile. Avuga ko n'umusivile wabiguyemo yaba yararenganye, kuko ngo hari hatagitinzwe cyangwa se icyari ingenzi cyari kigiye kuraswaho ngo ni ibirondoro bya Amerika, ni igisirikare cya Amerika, ni ikintu cyose gifite aho gihuriye n'abanyamerika, ngo nicyo cyaba cyararashwe. Uko byatangajwe na Iran, yavuze ngo umubare w'abantu bamaze kwicirwa mu bitero bya Israel ndetse na Iran zagabye kuri Iran mu gihugu imbere, abantu baguye mu gihugu imbere muri Iran, ni umubare umaze kumenyekana kugeza uyu munsi n'abantu 1332. Ni leta ya Iran yatangaje aya makuru yuko bamaze kugwa muri iyi ntambara. Umuvugizi wa leta yitwa Fetama Mohajalin yavuze ko muri abo bantu harimo abagore bagera kuri 206 ndetse harimo ngo n'abana baguye muri ibyo bitero. Ikomeza ivuga ko Amerika na Israel ngo bakoze amakosa yo kwica abasivile n'abana n'abagore batari bari mu ntambara, ngo yisha abantu b'inzirakarengane, niko Iran ivuga. Yavuze kandi yuko mu bishwe harimo abaguye mu bitero by'ubugizi bwa nabi, cyane cyane ubwo hapfaga umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ngo nibwo n'abandi benshi bapfuye, dore kuri ya munsi yanapfanye n'abandi bayobozi benshi bakomeye, minisitiri w'ingabo, harimo abantu benshi cyane batandukanye. Ikindi, umwe mu bagore batanze ubuhamya bagana na BBC yavuze ko ibitero ngo biri kugaragara mu isura nshya, ngo iyi ntambara ngo nibwo ikomeye kuva yabaho. Yavuze ko kuba iyi ntambara yatangira ku 18 uku kwezi, ngo kuva yatangira ubu ngo nibwo arimo abona ibintu bibi cyane. Ngo intambara uburyo ari kuyibona, uyu mudamu watanze amakuru yaganira n'ikinyamakuru BBC, avuga ko ngo kuva iyi ntambara yatangira ngo nibwo bikomeje, kubera ko hari kugabwa misile ziremereye zitakoreshejwe mbere, harimo harakoreshwa drone zikaze ifite ubushobozi bwo kwikorera toni 5. Izo drone ikazikorera ikajya kuzimena ku mwanzi. Izo drone ngo zirikoreshwa, harimo harakoreshwa kandi ngo imbunda za muzinga zambukiranya imipaka ndetse n'ibihugu zikajya kurasa ahandi hantu. Yavuze ko kandi umwotsi w'umukara ukomeza kuzamuka hirya no hino mu byerekana ko intambara igikomeje. Ashimangira ko kandi Irani ngo ikomeze kugaba ibitero hirya no hino, ngo nubwo ariko Amerika na Israel byo ngo ntabwo bigaba cyane ibitero kuri Iran, ahubwo Iran ifite uburyo bushyashya imegabamo ibitero buri munsi ku bambari b'igihugu cya Amerika ndetse na Israel. Umuntu wese ufasha uruhande rwa Israel, ufasha uruhande rwa Amerika, uwo nguwo iyo Iran ikimumenya ireba ukuntu yamugabaho ibitero kugira ngo bavuge bati mwebwe muri gukina n'umuriro mutazi mukwiye kuhotera kure. Ibyo ngibyo bikomeje kuba mu gihe ibintu bikomeje kuba byabagaterera nzamba, kubera ko ubu tuvugana ntabwo byoroshye, kuko ibihugu byo mu kigo byatangaje yuko bikomeje kugabwa ibitero buri munsi kandi bidasiba. Ijoro ryakeye
ibihugu byo mu kigobe byatangaje ko Irani yarayibasutse urufaya rw'amasasu, urufaya rw'imiriro, intambara ngo nibwo iri kuba mu isura cyangwa uko uyu mudamu yatanze amakuru avuganye na BBC yabigarutseho, kuko ngo mu gihe Amerika ndetse na Israel bikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Irani, Israel nayo ikomeje kotsa igitutu irasa muri Libani, ndetse kandi bigaragara yuko ibitero byo kwihorera kuri Irani bikomeje guhagarikwa n'ubwirinzi hirya no hino, kuko Irani yo iri kuvutura, ahubwo abantu bagatabarwa n'ubwirinzi bwo mu kirere, bagahanura za drone zimwe muri zo, ariko ntago ngo ari zose nkuko Irani ibisobanura, ariko ngo mu kigobe hari ubwirinzi buri gutuma Irani intego zazo zitagerwaho, ariko ngo bari kugabwa ibitero bikomeye cyane. Arabie Saoudite ivuga yuko kandi mu ijoro ryakeye ikoresheje ubwirinzi bwayo bwa gisirikare mu kirere, yafashe nibura ibisasu ndetse na misile byo mu bwoko bwa misile ballistique hamwe n'indege 5 z'intambara zari zigabwe kuri kino gihugu cya Arabie Saoudite. Indege zitagira abapilote cyari kizigabweho bigamije kuba yarasa bino bitero byari bigabwe mu gihugu cya Arabie Saoudite, bigabwe n'igihugu cya Iran. Ntabwo ari gusa byarangiriye kubera yuko ingabo z'igihugu cya Kuwait nazo zavuze yuko zashoboye nibura gutahura ndetse no kuvumbura umugambi mubisha, ndetse batoye drone 5 zari zibagabweho. Drone 5 Irani yazohereje mu gihugu cya Kuwait, ariko Kuwait iza kuzitahura zitaragera ku ntego zazo, iziburizamo. Nyuma y'urupfu rero rw'umugore w'imyaka 29 wapfiriye mu gitero cyo mu ijoro ryo kuwa mbere mu murwa mukuru ahitwa Manama, ndetse muri Bahrain, n'umurwa mukuru wa Bahrain hise itangaza yuko iburira abaturage bayo bose kujya bagerageza guhunga ndetse bakanajya kure, bagashaka uburyo ki bakwikinga ibyo bitero n'ubwo bugizi bwane bwa Irani bikiba. Nibwo Bahrain yahise itangaza ibwira abaturage bayo bo mu ntara zose z'igihugu yuko bakwiye kureba ukuntu bahunga bino bitero by'ubugizi bwa nabi bikomeye kuri kino gihugu. Mu gitondo kandi cyo kuwa kabiri, Minisitiri w'Ingabo wa Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se UAE yatangaje ko ikomeje gufata misile. Ubwo n'igihugu cya Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu batangaje ko igisirikare cya Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu gikomeje gufata misile ndetse na drone nyinshi, kandi izo ntambara zikomeye zavuye mu gihugu cya Iran ikomeje kubagabaho umunsi ku munsi kandi umusubirizo. Ndetse ikindi ngo nuko bagabye, ikindi ngo nuko bakomeje kwagura ubwirinzi bwabo. Ubwo bwirinzi bwo mu kirere nibwo ngo butuma intego za Iran drone ibagabaho ibitero byayo ngo bitabageraho. Iran ikomezwa ibitero bya buri munsi kuri bino bihugu byo mu kigobe, ariko ikabishinja uruhare rutaziguye mu gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikanabishinja uruhare rukomeye cyane mu gufasha iki gihugu cya Iran. Iran yo yita umwanzi ukomeye cyane, kuko umuntu wese ngo uvuga rumwe na Israel cyangwa se na Iran agomba kubizira cyangwa se akabiryozwa, niko Iran ivuga. Abagabo bambara amakanzu bakarwana, nta mikino bafite, nta n'ibintu byo kuregeza, biyemeje ko ibintu byose bagomba kuba byajya kuri gahunda. Ikindi nuko ubuyobozi bwa Iran biciye muri Agrich, uyu muyobozi wabo ushinzwe imibare myiza n'itumanaho muri Iran, yavuze ko nta gahunda bafite yo kuganira na Amerika, ngo ikintu cyose kizahuza Iran na Amerika ngo ni isasu, ngo ni ukurasana, ni drone, ibyo guhurira ku meza ngo ntibishoboka. Yahakanye amakuru avuga ko Iran na Amerika bazicara ku meza ngo baganire. Yari mu itangazamakuru ari kubazwa ibijyanye n'uko bahura bakaganira niba barangiza n'intambara, ahakana iby'uko intambara irarangira, ashimangira yuko ikomeje. Akomeza ashimangira ko imigambi mibi Amerika na Israel bifite ngo n'umugambi mubisha wo kurimbura igihugu cya Iran.
yavuze ko Amerika na Israel bafite umugambi mubishe wo kurimbura igihugu cya Iran, bakagisiba ku ikarita y'isi, ndetse bagashyiraho abayobozi bushya bakayobora igihugu uko babishatse nk'akarima kabo bishakiye, bakajya bategeka bakica bagakiza nk'uko umuyobozi wo muri Iran abivuga. Ariko avuga ko iyo migambi Amerika ifite itazahama kubera ko ngo uyu muhungu Mojtaba Ali Khamenei agiye gukorera mu ngata ise Ayatollah Ali Khamenei, ngo azi politike yose ya Iran, bityo ngo bizamworohera guhangana byimazeyo na Amerika, ngo ibintu birushaho kugenda neza cyane. Avuga kandi yuko ibiciro bya peteroli bitazagabanuka. Kuba ngo ibiciro bya peteroli byarahenze nta kosa na rimwe Iran ifite. Ngo Iran yagabwiye ibitero, imaze kubigabwaho ihitamo gufunga inzira n'umuhora wa Hormuz ucamo peteroli ingana 20% igera ku isi yose. Avuga ko rero ibi bantu bivugisha ngo peteroli yavuze ngo izakomeza ihende kuko umuyoboro nitwe turi kugenzura ucamo peteroli, ati kandi ntabwo twiteze kuwufungura, bati kandi umuntu wese uzaza hano kuturasaho tuzamugirira nabi, ati uyu muyoboro tuzakomeza kuwufunga. Uyu muyoboro ukoreshwa n'abihugu bitandukanye bo mu Kigobe, ni Iran gusa iri kuwugenzura, yahakanye ibyuko yiteganya kuwufungura. Inavuga ko kandi ibiciro n'ibinakatuka cyangwa se n'ibinakomeza gushaka uburyo bitumbagira, ibyo ngo ni ikibazo cyabo, bashakira ibisubizo ahandi cyangwa se bashake izindi nzira bakemuramo ikibazo. Kuko yahakanye ko batazicara ku meza ngo n'ibindi ngo bicare ku meza y'ibiganiro Trump na Iran ngo baganire, ngo bizaza nyuma, ngo nta gihe na kimwe ngo abantu bigeze babona ipusi ngo nimba ngo baganira neza nkaho nta cyabaye, ngo ntibibaho. Icyabo kizabahuza ngo nukurasana, bazahuzwa n'isasu, ngo nta kindi. Ariko kandi uyu muyobozi wo muri Iran akomeza avuga ko Israel na Amerika bakomeje kwica abasivile benshi cyane, ngo ibintu bakora ibitero bagaba kuri Iran ngo byahitanye abasivile benshi cyane birenze ukwemera. Avuga ko bino bijyaha ngo by'intambara, bityo avuga ko ngo Amerika na Iran ngo bikwiye ibihano bikomeye cyane by'umwihariko, kuko ngo bakoze ibyaha byo kwica abasivile b'inzira karengane batagize icyaha bakora, nubwo ngo bakoze icyaha cyo kurasa kuri Iran bakigaba ibitero. Iran yiteguye guhangana buri munsi nk'uko ivuga ko itazacika intege no kuba yarekeraho kurwana. Rishimangira ko izakora ibishoboka byose kugira ngo nibura yirwaneho, ndetse ivuga ko ikomeje guhorera umuyobozi wayo w'ikirenga wishwe Ayatollah Ali Khamenei agwa mu bitero bya Iran nk'uko bitangazwa. Rero nuko nguko bimeze, ariko mu by'ukuri ikintu gere nuko uyu munsi nuko muri Tehran cyangwa se muri Iran nuko hakomeze kuvuga ko ibintu bikoreshwa byaba bibi cyane, ariko nk'uko bitangazwa umwotsi uracyari wa wundi uzamuka mu kirere, ibitero biracyakomeje kugabwa buri munsi. Ubu tuvugana muri aka kanya ibintu nabwo ntabwo byoroshye, amakuru ari kujya hanze. Ikinyamakuru CNN cyanditse ko ibintu byakomeye. Al Jazeera yarimo ivuga ko nabwo misile zakomeje guturika. Ibinyamakuru byinshi biri kwandika ko ibintu bikaze. Niyo ugiye kureba imbuga nkoranyambaga zari usanga ibintu bikomeye. Amakuru ubonaho mbere na mbere ni umwotsi w'umukara uri mu kirere ugaragaramo ibintu biturika gusa, ukumva urusaku rw'ibiturika, nta kintu kigaragara usibye kubona ibintu byose byabaye umukara bitewe n'umwotsi w'ibiturika. Ibintu byakaze ntabwo byoroshye. Gusa icyo benshi bari kwitega nuko Trump nk'uko yabitangaje ashobora ko yarangiza iyi ntambara, ariko Israel ivuga ko Iran ivuga ko ari ibintu bitazamworohera kurangiza iyi ntambara uko yiboneye, kuko ngo bakojeje agati mu ntozi. Iran yavuze ko barakaje igihugu cya Iran, ngo bakoze amakosa akomeye, kuba ngo barerasheho ngo bakoze amakosa akomeye, bityo rero ngo ntago bazigera barangiza intambara uko biboneye. Nuko bihagaze. Amakuru yaragezweho na yangaya. Reka mbashimire mwebwe mwese mwanya nanjye muri uyu mwanya. Amakuru agezweho kwa kanya kwica nitwa Mboni TV. Ngiye nitwa Ajab Marashi. Ndagushimiye ko barangiye amakuru agezweho. Kubwerekana ngo utarakora kuri subscribe, reba mwibara ry'umutuku hasi niba barabikoze. Hanyuma kandi ushaka gukanda kuri like cyangwa se comment naho kunzegano byacu. Ushaka gukanda kuri share ukabisangiza abantu batandukanye. Ngiye nitwa Ajab Marashi. Ibiganiro byacu birakomeza kuri channel Mboni TV. Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.